Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga le mokomišenara ba file bobegakgang tshedimosetso ya dipalopalo tsa bosenyi maabane. Mo go tse dingwe, maloko a SAPS a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya go thusa motshwarwa go tshaba. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Ba ditirelo tsa sepodisi sa Aforika Borwa mono Northwest ba ne ba tshwere kopano le bobegakgang e mabapi le dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara ya boraro mo letsatsing la maabane kwa Stilfontein. Go kailwe fa dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara eno di fokotsegile fa di bapantshitswe le kotara e fetileng. MEC jaaka ke setse ke tlhalositse maitlhomo le botlhokwa kana bomosola jwa se se diragalang gompieno fa mo thebolong ya dipalopalo tse tsa bosenyi ke go begela le go bua le baagi ba Bokone Bophirima ba porofense ya rona, batsamaisi ba dikgwebo, ditheo, mafapha a puso, mekgatlho e e farologaneng e ka nna ya balemirui le mapodisi le ba ditheo tse di lebaganeng le twantsho bosenyi. Dipalopalo tse di rebolwang fa rotlhe re a itse gore ke tlhobaboroko mo go rona ka kakaretso re le baagi. Province ya Bokone Bophirima Northwest e na le makgotla toropo kana dimmasepala di le 18 tseo di le 4 e leng tsa didika, mme jaaka motsamaisi mokhuduthamaga ke tshotse tshwetso le taolo ya gore dipalopalo tse Brigadier Ntshabele ha re fetsa fa re bone gore di ya kwa di-district development model committees, di ya kwa go bommasepala ka gore di botlhokwa mo go bone gore baagi ba itse gore ditiragalo tse tsa bosenyi tse di tshwenyang di diragala ko kae, jang, nako mang, le gore ke eng se re ka se dirang mmogo Chief Director Rantona go lwantshanya le bosenyi modulasetulo wa Portfolio Committee. Ke rata go tlhagisa jaana gore mokhuduthamaga re le maloko a sepodisi sa Aforika Borwa le rona re dira karolo ya baagi ba e leng badudi ba Bokone Bophirima. Le rona re le maloko a sepodisi re angwa ke bosenyi jo bo diragalang, e ka nna ka tlhamallo kgotsa ka maloko a malapa a rona le ba masika jalo le jalo. Se se ntshwenyang, se se re tshwenyang re le sepodisi ke gore gangwe le gape re itemogela gore go nne le matsholo a boipelaetso, protest marches in the province, tseo di diragalang go le gantsi mo dimmasepaleng tsa rona tse di farologaneng, dingongorego tse e leng gore di ka ga tlhokego ya dithebolelo tsa ditirelo. Ke rata go tlhagisa jaana gore re le tirelo ya sepodisi le rona re a itse, re a amega mo dithebolelong tsa ditirelo, e ka nna tsa metsi, motlakase, ditsela le ditirelo jalo le jalo. Mme se se tshwenyang, se ke ratang go se gatelela ke bua le baagi ba porofense ka kakaretso, ke mokgwa o dirisiwang ke baagi ba rona mo go ipelaetseng, ke mokgwa le tsibogo e re itemogelang re le sepodisi fa go na le dingongorego tsa go nna jaana di ka tswa di le tswa kwa bothating
re a itse rotlhe ba gaetsho gore molaotheo wa Aforika Borwa ke molaotheo o itshetlegileng mo ditshwanelong tsa botho, human rights, tse di akaretsang le yone tshwanelo ya go ipelaetsa fa fela ba ba dirang jalo ba dira ka go latela molao. Mme se se botlhokwa se ke ratang go se gatelela mo baaging ba rona mokhuduthamaga ke gore a ba ele tlhoko gore jaaka molaotheo o ba netefaletsa ditshwanelo tse, ga go reye gore ditshwanelo tsa rona di tshwanetse di gatake tsa ba bangwe. Tirelo ya sepodisa e ke e eteletseng pele e lemogagile gore go na le batho bangwe mo dimmasepaleng tsa rona mo Bokone Bophirima ba e leng gore fa ba na le dingongorego tse ba bolotsa matsholo a e leng gore a tlola molao, a gata ka ditshwanelo tsa ba bangwe. Ke ka moo ke ratang go dira boikuelo go bo mmasepala ba rona, boeteledipele rotlhe, baagi, gore re rate naga ya rona, re bone gore se re se dirang ga se rotloetse bosenyi, ga se dire gore go nne le dithulano. Ga go amogelesege le seng gore mo boipelaetsong jo re bone go sengwa dithoto, go tshosediwa ba bangwe, go dirwa dilo tse di sa tsamaelaneng le molao. Ra itse mokhuduthamaga mo nakong e fetileng le mo go yone bekie kwa mmasepaleng wa Ramotshere Moilwa, Zeerust, re bone baagi ba ipelaetsa ka tlhokego ya ditirelo. Re a itse mo mmasepaleng wa Ditsobotla, bo Majakaneng, mo re bonang batho ba tsamaya ba bolotsa matsholoa. Tla ke ne motlhala ke dire sekai. Rotlhe re na le maikarabelo a go bona gore go na le botsitso bo bo tla tlisang tswelelopele mo nageng ya rona. Tsela e rotlhe re e bitsang re re ke N4 ke tsela e golaganyang porofense ya Bokone Bophirima le naga ka bophara le Botswana, mo go rang gore tsela e botlhokwa tota mo ikonoming ya naga ya rona fa e le gore re batla go aga ikonomi, re batla go dira se. Mme ga go kitla go amogelesega gore batho ba rona e re ha ba ngongoregela gore ga bana metsi be ba go tswala tsela, ba thibela batho ba ba tshwantseng ba ye ditirong, ba kgoreletsa batho ba tshwantseng ba bone ditirelo tsa kalafi, bašwa ba e leng gore ga bana tiro, ba bangwe ba bone ba laleditswe gore ba tle di-interview tsa ditiro, e be nna gore batho ba tswetse ditsela ba dira se se sa amogelesegeng, be ba re ka gore go sena metsi go dumelwe gore se ba se dirang se ka fa molaong. Jaaka ke tlhalositse, ke ntshitse ditaelo go mapodisi ebile ga ba ye go di tlola mokhuduthamaga gore go sa kgathalasege dingongorego le matshwenyego a batho, ga re go letlelela boithatelo le gore batho ba robe molao e tswe ba re ba lwela ditshwanelo tsa bone. Bogolosegolo jang ba bangwe ba ba rotloetsang ditiro tse, ka gore re na le bopaki jo bo totobetseng jwa gore tse dingwe tsa matsholo a boipelaetso di rotloediwa ke batho ba ba tshwanetseng go nna baeteledipele in our communities. Mapodisi a Bokone Bophirima, batsamaisi ba didika ba le lemfa ga mmogo le maloko otlhe, mapodisi a tswe mo dipolotiking, ba dire se re se thapetsweng. MEC, in a period of 3 months, October to December, this province, members of the media,
experienced and policed 88 protests across the province. And these protests are what we refer to as core business diversions. Instead of us dealing with crime and criminality, we take the scarce, limited resources to go and police these protests, which to us is a serious diversion. I want to quote this from one eminent person as I address this particular issue. Martin Luther King Jr., who said, "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." Close quote. We cannot, therefore, countenance and accept that in exercising people's right, they are at liberty not only to violate other people's right, but to challenge the authority of the state and to sow anarchy and lawlessness. The police are not going to be in a perpetual state of paralysis and apathy when these things are happening, Chairperson. We will deal with these people who are committing crime without fear or favor, despite of any political affiliation, despite of the position that they are holding. Mme ga dikgang wa rona Boitshepo Makgwana o buisana le mokhuduthamaga wa porofense wa lefapha la pabalesego ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa Wessels Moroeng. Ne re le mo go tla go begela ba ga rona mo porofenseng jaaka o itse gore gangwe le gape re tshwanetse re bitse babegakgang jaaka le bone leitlho la setšhaba. Jaanong ne re ba biditse gore re begelele ba ga rona gore re tsamaya kae mo go lwantshaneng le bosenyi mo porofenseng ya rona ya Bokone Bophirima. Mme re ne re lefa ke patulwe jalo ke mokomišenara wa rona wa nama o sa tshwere mo porofenseng mogenerala Patrick Asane. Jaanong ne re rebola dipalopalo gore re berekile yang dipetelelo, dipolao, dikgothoso gore re tsamaile jang mo dikgweding di le 3 tse di fetileng. Se re se dira go ya ka taelo ya kabinete gore bonyane gangwe mo kotareng re tshwanela ke gore re tla go rebolela dipalopalo mo ba ga rona ba kgone go itse gore go diragalang re tsamaya kae mo go netefatseng gore re lwanta kgatlhanong le bosenyi mo porofenseng ya rona. Ke diphetogo dife tseo di itemogetseng ka dipalopalo tsa bosenyi go tloga kotara e fetileng? Re lebeletse re itumeletse jalo kelotlase ka kakaretso se leng gore ra se amogela, mme ga re itumelele fela kelotlase re batla go bona re fedise bosenyi gotlhelele se e leng gore se santse e le tlhoba boroko mo go rona ke ntlha ya bogodu jwa leruo go kgaolong ya Dr. Ruth Segomotse Mampati le go kgaolong ya Ngaka Modiri Molema. Ke selo se e leng gore se re tshwentse thata ke dipetelelo tse di tlhagang thata go kgaolong ya Pudumong, go kgaolong ya Tahung. Ke sengwe sa se e leng gore di a re tshwenya. Jaanong re tle go netefatsa jalo gore re lwa kgatlhanong le seo le bosenyi jo bo leng teng mo kgaolong ya Rustenburg. Re tla gopola gore police station ya rona ya Rustenburg e tlhatlhogetse go nna ya borataro mo nageng ka kakaretso. Seo se go bontsha gore na le mathata a seng kana ka sepe ko kgaolong eo. Jaanong re tshwanela ke go netefatsa gore re tsepamisa mogopolo mo go seo. Selo se re leng gore ga jaana mo ntweng kgatlhanong le sone re a se kgona ke ntlha ya go epa go se ka fa molao. O tla gopola gore letsholo la rona le re ne re na le lone mo kgaolong ya Stilfontein le bontsha fa le re file tota le ntshitse jalo maungo a e leng gore a bonala. Ke sengwe se e leng gore ra se itumelela, mme e rile fa re santse re le ka kwano ra lemoga gore bothata jo bongwe bo simologile ko kgaolong ya Bojanala. Jaanong re tle go nna re le molalalo go tswa re netefatsa gore re lwanta kgatlhanong le bosenyi jo jotlhe ka kakaretso mo porofenseng ya rona. Ke dikgato dife tseo le di tsang jaaka lefapha mo kgangeng ya maloko a sepodisi a pharakano ao a tlogelang bakgweetsi ba tlola melao ya tsela? Sekao go na le batho ba ile gore ba supile fa maloko a mantsi a sepodisi ao a dirang ka pharakano ba ile gore ba tsaya tsotsong ka e ba yalo, mme go sena sepe se leng gore sa diriwa ka ga bone. No, ga go kgonagale maetsho dilo di fetogile. Ke tlhalositse bo tla sekai ke mapodisa a rona ba ba thusitseng jalo
sesenyi se se itsegaleng jalo ka Tiger go tswa mo go ka ngwega jaanong tla lemoga gore le gompieno ba tlotse ba tlhageletse ko kgotlatshekelo go bontsha gore lo di fetogile re tsepamisa mogopolo mo go netefatseng gore re kolomaka mokgatlho wa rona wa South African Police Service jaanong le bone ga e le gore go na le ba e leng gore ba dira jalo e ka nna mo go ba mapodisa ba rona ba ditsela traffic officers kana e ka tswa le mo sepodiseng sa rona ga ba ga rona ba na le kitso eo ba ka tla go nna jaaka mokhuduthamaga ke a go netefaletsa re tle go apara lepaile le lengwe le bone go netefatsa le gore ba tle go di gama ba sa di tlhapela ba go kopana le rwa le fuduga ka ntlha gore ga re nomane le dilo tsa mofuta eo di diga serodumo le seriti ebile sa bofelo di bolaya jalo le tshepo mogareng ga ba ga rona le sepodisa se e leng gore ke ntlha e leng gore ke leka jalo ka bojotlhe gore ke netefatse gore ke mekamekana le one gore re busa jalo the trust deficit e nnileng teng magareng ga ba ga rona le sepodisa yaanong re dirile sekai ka ba fetsang go tlhalosa ka bone ba mo kgaolong ya mo Klerksdorp ba ba thotseng ba tlhageletse ba e leng gore ba belaelwa e le gore ke bone ba thusitseng jalo sesenyi se go ka ngwega mme le gore le mo ditseleng tsa rona go na le ba e leng gore ba tsamaya jalo ba tsaya se motho se se itsagaleng jalo ka drink mo ba ga rona kana yone tsotso ba ga rona ne ke eletsa go kare jalo ba ka re fa tshedimosetso eo ka gore se se botlhoko ke gore rona dilo tseo di diragala re sa kgone go di bona jaanong batho ba ka re thusang ke ka mokgwa ke ntseng ke gatelela le mo puisanong yaka le baagi gore batho ba ka re thusang ke baagi ka ntlha gore bosenyi bo diragalela mo go bone bo diragalela bone ba bo bona yaanong bone ke matlho le ditsebe tsa rona gore ga e le gore tshedimosetso ya mofuta e teng re kopa gore ba itise ko go rona ka boripana jo bo kgonegang re kgone go netefatsa gore ba dirang dilo tse dintseng jalo ba di gama ba sa di tlhapela re ba isa jalo ko ntlo le fitshwaneng fa re konosetsa jaaka lefapha le dirisana jang le baagi le mekgatlho go dira le go diragatsa maano a go thibela bosenyi selo se se botlhokwa ke jaaka ke tlhalositse ke gore re nne jalo le diimbiso se ka lereo la sone leng dipitso ga re ka bitsa jalo baagi sa ntlha ra ba tlhalosetsa ka maikaelelo a rona go dirisana le bone selo se se tle gore thusa selo se sengwe se ke lebaganeng le sone jaaka mokhuduthamaga ke fighting and crime through environmental design ke mo re tlang re kgaola jalo ditlhare tsa rona tse re netefatsang gore go na le di-spot tse e leng gore bosenyi bo diragala mo go tsone yaanong ke tsepamisa mogopolo mo go tsone jaaka mokhuduthamaga mme selo se se tona jaaka ke le moemedi wa baagi ke go atumetsa baagi mo sepodiseng ga nkabe ka kgona ntlha ya gore baagi le sepodisa ba kopane ke a go netefaletsa kgaitsedi yaka re tla bo re feditse jalo se e leng gore ke half of our problems re na leng tsone mo provinceng ka ntlha gore bosenyi bo diragalela ko baaging baagi ba itse disenyi ba phela le bone tsatsi le letsatsi sa bone ke gore re ba fe maano a gore ba re itsise yang disenyi tse gore re kgone go ba thusa re tlhalositse le mo nakong tse di fetileng gore re na le mekgwa e o ka tlang mo go rona re le sepodisa re le puso tla gore itsise batho ba mofutao ntle le go itsise leina la gago gore le wena o kgone go sireletsega gore re kgone go thusana go bofelelong ba letsatsi ke sengwe se e leng gore ke tlo go se dira thata le mo ngwageng o montšhwa wa ditšhelete o simologang ke tlo go nna jalo le diimbiso tse e leng gore ke tlo go kopana jalo le barua kgomo ke tlo go kopana jalo le baagi gore re leke jalo gore tshepo magareng ga puso le sepodisa le baagi e leke jalo gore re ka e momaganya re boele re nne sopo sengwe ka ntlha gore tau di senang seboka di siwa ke none e tlhotsa o buisane gape le mokomišenara wa nakwana wa porofense wa SAPS Major General Patrick Asaneng ke tla go direla tshobokanyo fela gore dipalopalo tse re neng re di rebola gompieno ke tsa kotara ya boraro ya ngwaga wa 2024-2025 mme se se re itumedisang ka dipalopalo tse ke gore re bone ditiro tsa bosenyi tse ntse di re sokodisa jaaka dipolao dipetelelo ga mmogo le go utswiwa ga leruo di fologela kwa tlase mme se se santseng se re tshwenya ke gore le fa ditiragalo tse di tshwanang le dipetelelo di ile kwa tlase re santse re tshwengwa ke gore ke tshotlakako ya bomme le bana le basetsanyana tiriso dikgoka ya mo malapeng domestic violence ka jalo re santse re dira boikuelo le kgwetlho mo baaging ba rona gore ba dirisane le rona re kgone gore re fokotse dipalo tse le go feta se re se bone mo letsatsing la gompieno jaaka ke tlhalositse se sengwe se se re tshwenyang ke go senngwa ga dithoto ke baagi ba rona ba ka tswa ba na le ditletlebo kana dingongorego tsa thebolelo ya ditirelo e bokoa mo dimmasepaleng tsa rona mme ko bofelong ba feleletse ba dira se e leng tlolomolao ke laetse mapodisi mo porofenseng gore ga re go ikamanya le dilo tse ra go lwantshana le tsone ka gore di feleletsa di kgoreletsa le go gata ka ditshwanelo tsa batho ba bangwe mo porofenseng
Brigadier Ntshabele o makile sengwe ka palo ya bosenyi jo go dirisiwang ditlhobo le teng. Ke eng se sepodisi se dirang ga jaana go lwantsha koketsego ya tirisodikgoka ya ditlhobolo le go nna le tlhobolo e seng ka fa molaong? Re na le matsholo a re a bolotsang ka gore bontsi jwa ditiragalo tsa bosenyi e ka nna dithukuto, e ka nna dipolao di dirwa go dirisiwa ditlhobolo. Se se re tshwenyang ke gore batho ba rona, bontsi jwa baagi ba rona ba dira dikopo tsa gore ba rebolelwe dithunya ka gore ba itshireletsa, mme ko bofelong e nna bone ba ntlha ba ba tseelwang dithunya tse, kana bone ba e leng gore ba latlha dithunya tse ba ne ba di filwe mo molaong, mme ko bofelong di feleletse di dirisiwa mo bosenying. Ka jalo se re se dirang ke gore re rute batho ba rona, mme mongwe le mongwe yo o fitlhelwang e le gore sethunya se tshotswa mo go ene kgotsa se timetse, re dira gore le ene motho o ra mmatlisisa go bona gore re ireng. Se sengwe se se re tshwenyang ke dithunya tse di tsengwang mo nageng e seng ka fa molaong. Re buile le ba tsa melelwane, Border Management Agency, le ba tirelo ya tshireletso ya Aforika Borwa SANDF, gore ba dirisane le rona kwa melelwaneng ka gore tse dingwe tsa dithunya tse ke tse di tsengwang e seng ka fa molaong. Ka jalo re solofela gore re mo letsholong la gore re bone go lwantsha selo se, ba tsa matlhale, crime intelligence, le bone ba dirisana le rona go bona gore re ka lwantshanyana jang le botlhokotsebe jo jwa dithunya tse di seng ka fa molaong. Mo kopanong go makilwe palo e kwa godimo ya bosenyi kwa Bojanala District. Ke dikgato dife tse le di tsayang jaaka sepodisi go netefatsa pabalesego ya baagi? Jaaka ke tlhalositse, Bojanala District ke e nngwe ya di-district kana didika mo provinceng e nang le baagi ba le bantsi. Meepo bogolosegolo jang ya Platinum e fitlhelwa kwa Bojanala. Se se diragalang fa o ka ya kwa Bojanala wa go fitlhela go na le mafelo bonno a sa tlhomamang a le mantsi go feta dikarolo tse dingwe tsa province tse re di bitsa re ke di-informal settlement, ka gore batho ba ba tswang e seng fela mo diporofenseng tse dingwe tsa Aforika Borwa le ko dinageng tse di mabapi ba ya kwa Bojanala e se gore ba ya tirong, ba ya go batla mmereko kwa di-mining, mme fa ba tsena koo ba tsaya nako ba sa bone ditiro, ba bangwe ba tshwanetse gore jaanong ba tshele ba irang ba feleletsa ba amega mo ditiragalong tsa bosenyi. Ka jalo re dirisana le bo mmasepala, mafapha a mangwe a puso go leka go bona gore ke eng se se ka dirwang ko Bojanala, ka gore ditiragalo tsa bosenyi tsa Bojanala di dirwa ke maemo a loago a fitlhelwang kwa Bojanala go na le dikarolo tse dingwe. O tla lemoga gore fa o tla mo sedikeng se sa Dr. Kenneth Kaunda, le sone se na le dikgwetlho tse di sa tshwaneng le tsa Ngaka Modiri Molema kana Dr. Ruth Segomotsi Mompati e leng ko kgaolong ya Vryburg le mafelo ao. Ko ke teng go tla fitlhelang go na le bogodu jwa leruo bo bo leng bontsi ka ntlha gore bontsi jwa barui le balemi ba fitlhelwa mo tse dingwe tsa dikgaolo tse, mme meepo yone e ko Bojanala. Go tswa mo kopanong ya sepodisi ya tshedimosetso ya dipalopalo tsa bosenyi tsa kotara ya boraro, mme re utlwile fa Major General Patrick Asaneng a ne a dira boikuelo go baagi go tila go senya ditheo tsa puso ga mmogo le ditsela fa ba dira ditshupetso. Ke Boitshepo Makgwana wa dikgang tsa Platinum Northwest TV, Stilfontein Police Station. Ga re tswelela pele ka tsa mono porofenseng, kgotlatshekelo ya magistrata ya Stilfontein e buseditse morago kgetsi kgatlhanong le batlhankela ba ditirelo tsa sepodisi sa Aforika Borwa go fitlha fa motsheganong a tlhola malatsi a le 29 go tsweletsa dipatlisiso. Babelaelwa ba lepane le ditatofatso tsa go kgoreletsa maikaelelo a tshiamiso le go thusa motshwara go tshaba. Tiger o na thusiwa go tshaba ka nako ya letsholo la Vala Umgodi ka Ferikgong morago go supiwa ke baepi ba ba seng mo molaong gore ke ene yo neng a okametse fa ba ne ba le ka fa tlase ga lefatshe. Mokomišenara wa nakwana mo Northwest Patrick Asaneng o tshwaetse jaana. Indicate that our investigation is at an advanced stage without revealing the modalities. I was even talking to our team that is dealing with this matter.
and they are assuring me because it was something that was properly planned and organized. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tswelela pele ka tsa bosetšhaba. Komišene e ikemetseng ya ditlhopho IEC e kaile fa e dumela gore dipuisano tse di tlang tsa setšhaba ka ga electronic voting ke tshono ya gore maAforika Borwa a kgone go bopa isago ya go tlhopha mo botshelong jwa segompieno. Komišene e solofetse go tshwara kopano ya malatsi a le 3 kwa Cape Town mo bekeng e tlang mo ntlheng ya electronic voting mo ditlhophong tsa naga eno. Kopano eno e tla pele ga ditlhopho tsa puso ya selegae kwa bokhutlhong jwa ngwaga o tlang kgotsa kwa tshimologong ya 2027. Tla re tswelele pele ka tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa United States Donald Trump o neetse Hamas taelo ya matshosetsi gore e golole ka gangwe ba tshwarakananyo ba Iseraele ba ba setseng go akaretsa le ditopo e seng jalo go fedile ka setlhopha se. Trump a re o romelela Iseraele e sengwe le sengwe se se tlhokang go wetsa tiro mme ga gona leloko la Hamas le le tla bolokesegang fa setlhopha seno se ka dira jaaka a kaya. Trump o rebotse taelo eno mo molaetseng yo phatlaladitsweng mo metsweding ya tlhaeletsano. Re di wetsa fa tsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. Mokgatlho wa badiri ba masepala wa Aforika Borwa SAMU kwa Ekurhuleni o tshwenyegile ka gore tshwetso ya masepala ya go fokotsa ka diperesente di le 50 tiro ya diura tlaleletso le dituelo tsa tshiamelo ya go tshola maemo a tirelo nakwana di ka baka go phutlhama ga tsamaiso ya tlamelo ya ditirelo. Masepala o kaile fa tshwetso eno e le ka ntlha ya mathata a tekanyetsokabo. Mokgatlho wa badiri o nyaditse kgato eno o kaya fa e le diphetogo tse di dirwang ke sepolotiki ka maikaelelo a go ungwela dithendara pele ga ditlhopho tse di latelang tsa puso ya selegae. Re di wetsa fa tsa kgwebo mme re tswelela pele ka tsa metshameko. Mokatisi wa TS Galaxy Adnan Beganovic o na leba go sa tshwane ga setlhopha sa gagwe ka Malika kwa Cape Town City ka Laboraro jaaka tswelelopele e siameng mo maitekong a bone a go tlhatlogela kwa maemong a Betway Premiership. Cape Town City e ne ya nosa mo motsotsong wa bo 31 ka nno ya ga Darwin Gonzalez mme Galaxy e ne ya lekalekanya morago ga metsotso e le 8 fa Mlungisi Mbunjana a ne a nosa ka corner kick. Ga re tswelela pele ka tsa metshameko, loeto la go tsenela kgaisano ya Colin Currie Cup Premier Division le simolola kwa Mpumalanga ka moso ka tshimologo ya kgaisano ya bobedi ya sejana sa naga. Ditlhopha di le 10 tsa diporofense di tla gaisana go gapa sekgele se se tlotlegang le go tsaya maemo a le 4 mo kgaisanong ya maemo a kwa godimo ya porofense e leng ya bogologolo go di gaisa tsotlhe mo lefatsheng. Ka jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga le mokomišenara ba file bobegakgang tshedimosetso ka ga dipalopalo tsa bosenyi maabane. Mo go tse dingwe, maloko a SAPS a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya go thusa motshwara go tshaba. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile mokate motho eso sala sentle.